Ni ko hichi tu anangaya hichi video na vihozo sin bon savin Christ and the family akonin kahin lim chi kitwin him Roman bungsom Rom bungsom sang som le nga na say bangin kipala tu pa say pong le hoking iti hitam atin him tu ni hi in a ball ban mo mission minded generation akona Dr. Aida Sofia Skader CMC Veller Hospital hinput do nu tu simakona Pacham cha in kiholim kom kitiu kanomin him. Dr. Aida Skader kitinuhi December 9, 1870 kumin Ranipet, India muna anapingin him. Dr. Aida Skader hi John Skader le Sophia Skader cha ti git hola numay chang khatbaw se anahin him. John Skader le Sophia hi second generation American medical missionary to India. India tinga second generation medical missionary anahilonin him. Dr. Aida Skader anyaw laisin askul kay na milip ta ale nop sa na ngay sang ta mi ahietin akihen him. Missionary in sunga hungkang lin anahiz in India sunga kilha zi ami tampi anathi hole chule vaizat gente na chung nung tam ta ho ahin muzingin him hizi chun Aida Skader in kigel ha na ananezin kevang kanule kapato banga India gama missionary kahilo helding a hitin anakigel hatan him India mite chu gente anasal zingin India aka nom poi I hate India America aka chiding nom ta hin ko kamana zi kanaya nom ta aka chending hi anatin him Dr. Aida Skader kum gitvel an hi in agam langova US lama lekha simin anachiin nom ten hin ko anamangin mitot sile tim thailaw nutia het anahin him India gama missionary hiding nom law be Aida Skader chu 1890 kumchun anu aha dam mobile zin anu vekoldingen anu dam law vekoldin India gama kumsom ni vel analhin chun ahong kilekitan hem anu dam law avet kolzing laizin zan khat sungin a inkorut humveita ahong kikiwin that 3 knocks changed my life till anasezin hem pasal thum pathin holo pasal thumin Aida Skader chu aziteo naw nei sa din ahong kawon ahim Aida Skader in kay doktor kahipoy kapazo ahizin naw nei sa dia chu kapahong ding ahitin pasal thum ho komachon anasepin ahi hinla hiji pasal thum ho chun Aida Skader pa pasalin aziteo atham khauwa naw anay sa diu chu anom ta povin akinong lezi tawin hi azing ni ko ahong vain hichini zana naw nei dia nupi thum hole acha teo naw sen ho abon chawa damdo zolova athi zingu chu azatan hi hizi chun Aida Skader chu alungchang anabe se zingin apun na val zingin sunil hom kezin aruma an nelowin kot aki kha kumin pathin koma atautan him aman diarrhea anazi na achun hichini chu pathin to kimai tu kakimutu masat ni hopen ni hitin anazin him hichinia pathin holo mi no thumta nume doctor lo zia naw nei na anamazing usu apunal he azingin pathianin hichini chun kidang ten Aida Skader so anakovin him Dr. Aida Skader in anasay na kay numay kahin Dr. Hileng minu hin ko izar kahudo ding hitam tin Dr. Zildin nasatain ahong gigalhatan him Aida Skader so agam languva alechi kit in Cornell Medical College New York City Dr. Agazilin 1899 kumin anasizin him at sa izawin India gama medical missionary adin ahong kilekid in Veller muna atim hoto dispensary clinic neo sa ahin panon him kum nisungin anadam law misa nga valzen anazen zone hi akitin him Dr. Aida Skader India ahong hunzovin apato mission nato kom ding tia nasata aglong agyal lai tain angay lut apan 1900 kumchun
anabesan kitan he Dr. Ida Scadarin lung thop hau ta pumin velar muna anadam lo hole nupi naw nei ho ahin boy pi zingin nasata in fundraising ahin bo zingin he kum 1902 in 40 bedded hospital ahong hido in chule kum sangka le zakole ko in nurses ho zil na thei din ahin gong do in 1918 kumin India adi nga numei medical school masa pen tia het ahin hong do kit thei tan hem hiti chun clinic neu cha konin hospital thu pita doctor le nurses chule medical lama adang dang tam ta sim theina le zil theina min thang ta ahong so do tan he Dr. Ida Scadarin zile cha ne ya America gama nom ta hin ko manding tia anegel jing ahin hin la pasal nei lo jinei lo zenin India mi te adi anu me ho angai lut na zalin chim lovin pathian na anatongin ahin ko pumpin anakisung na zingin he itilopi hitam tunin CMC Velar Hospital hi India sunga Medical College la azong athum channan apang zowin he Dr. Ida Scadar so May 23, 1960 kumchun alehin ko anabezin Adam sung kumsom getlako anatingtan pa koma soludin anasimsatan he application amahin ko ako na izil do tejuso Dr. Ida Scadarin pathirin ako ni zana minutumta Kayman kahutta katampa ahi zing banga zilna doctor hina zilna kananay law siya now kananay sa thay law siya kanahu do zolo ahi law le kapapasal ahi siya aziteo atam sa nom law si ova hichi patin holohan aziteo athi sa azengo kagelle khova kezin muthailawin kataw khova dene anatin him Dr. Ida Scadarin moto anachi pi khacho ananay zing khacho hile magbung som chang som lilengan izenam itile mihem chapata zongchu zendinga hung hilowin azen le dingle mitam ta ha to na dinga ahin na to ding so kung ahibo ve ti hi anachi pizingin mitam ta ngalo naten anazen singin he pathen thang bai num han Dr. Ida Scadar hi amaho in sunga dia third generation medical missionary ahong hitan generation tum hol pathen kidang ta ahaman cha pin ahi tin jong akisezin hem Dr. Ida Scadar zia tunia nang leke ho thing hang mi ho zeng in zong hi chi CMC Velar Hospital hi ichana damna ineyuwa ichan gei lom lamai phatom piu hitam I her so ke o hin hem hi che hi zin tunin so pi ipiham nang pathin na ko na ipiham pathin to do dinga na bo do dinga na pe ho Dr. Hiting ham el missionary Hiting ham ipiham ta asal na gaw lamai zong le pathin na ko no tong mo so te dingin ki gong zingin nakigo jing hinam ti hitunia hiji atuna ngai ha zo si challenge ka bon nom ni hiben hem tura hiji tuna ngai ha zo si pathinen Dr. Ida Scadar ako banga ei ko thayuwa amma dinga man sa patay the si dingin pathe bu che to hang ka ki pa amen